trenutaka s ovog meča. 1:0 za crveno-bele, asistencija Borhe. Marko Mirić je doveo Zvezdu u vodstvu u prvom poluvremenu u 36. minutu. Bilo je to poluvreme sa dosta prilika, u drugoj 45 minuta još bolja igra, još ofanzivnija, a onda je Slavko Perović ušao i 67. minut, 1:1, bivši fudbaler Crvene Zvezde, mala osveta crveno-belima, 1:1. Međutim, to je prenelo sve na terenu, ali i sve na tribinama, potpuno se razbuktala igra i tribine. Milunović je prvo imao priliku, zatim nekoliko puta su crveno-beli bili u šansi, a vidimo ovdje šansu Lazović, pa je Mirić pokušao, pa još jednom Lazović. I onda se ta ofanziva crveno-belima isplatila u 81. minutu. Mladenović se sjajno ubacio, nije šutirao lopte, došla do Borhe, a ovaj 8. golom u sezoni donosi novu prednost crveno-belima. Tada je rad krenuo na sve ili ništa u posljednjih 10-ak minuta, a to je Zvezda iskoristila još jednim kontranapadom i još jednim golom. Sjajno se ubacio Lazović, nije bilo ovdje ofsajda, Mitrović je ostao, nesebično postavio Milunovića koji postiže 3. gol ove sezone. Crvena Zvezda slavila je u posljednjem meču 29. kola protiv Rada sa 3:1 i u sjajnoj atmosferi, u seriji bez poraza ovog proleća očekuje najvažniji duel ove sezone, finale kupa u sredu protiv borca iz Čačka. Evo vidite još jednom onu statistiku o kojoj sam pričao, 65-35